Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kita cari mainan yuk teman-teman. Kita cari mainan yuk. Oh no. Wih. Ada ondel-ondel ibu teman-teman. Lihat. Wow, ondel-ondel ibu. Lihat teman-teman. Ondel-ondel ibu nih. Wih. Oh no. Kita kumpulin aja yuk teman-teman di sini. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, ada kaktus joget teman-teman. Wow, kaktus joget. Wih, keren ya teman-teman. Wah, kita kumpulin sini. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, topeng ondel-ondel. Topeng ondel-ondel merah teman-teman. Lihat. Wah, keren nih teman-teman. Wih, mantap. Kita kumpulin. Oh no. Kita cari lagi yuk. Oh no. Cari lagi yuk teman-teman. Wih, ada Pop-It. Pop-It putri salju. Wih. Wah, apa ini? Wih, Pop-It kupu-kupu teman-teman. Wih, ada lagi nih. Wah, Pop-It katak. Wah. Ada Pop-It Hello Kitty juga teman-teman. Wih, Pop-It Hello Kitty jumbo. Wah, mana lagi ya? Wah. Apa itu? Wih, boneka Squid Game teman-teman. Wih, boneka Squid Game ada 2. Wih, keren nih teman-teman. Boneka Squid Game-nya keren. Wih, mantep. Cari lagi yuk. Cari teman-teman. Oh no. Wih, Pop-It Oh, no. lagi teman-teman. Lihat, Pop-It SpongeBob. Wah, keren nih teman-teman. Pop-It SpongeBob. Wih, banyak ya teman-teman ya mainannya. Oke teman-teman, udah dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.